Ilo enkare mingsirom ganalo na feming kayat minatin sa pinawara ya kumebirin siya ka na mingsirom na kusakanisa ko ng sa station ko ngawa ko ning sa la Gauteng en Mpumalanga Northwest Limpopo na wi kumaga audio streaming yam kanalo na fm.co.za mirani kalanga pet matebola e war smart wa jimo shtango mashigatano chichana makuna la wandandaze inuktisala ngoro ko Africa Limpopo na wi kumaga audio streaming yam kanalo na fm.co.za mirani kalanga pet matebola e war smart wa jimo shtango mashigatano chichana makuna la wandandaze inuktisala ngoro ko Africa wabula bola kusuka Studio 1 agiani ile masingita mo lenga kona mingseri mo kanalo na FM na kufumela kurikola ngoko ngaba ko ululamela ko yantirweni kumbori ntirweni kumbongari ntirweni kabekelo kunyisela mkanalo na FM hlawule stitch kuba uta yingsela Africa wabula bola ha cancer sunene kuba uteke bo shosholesho indala le enogoro ko Africa wabula bola kamkana lona na FM namutha tani sesi ngabula tmakati tele swile kutsandeni kuba hongonyeli ya isuka yima sela ngako mingseri mo kanalo na FM la wakati kuri shana shpitko ngaba shirikui mtatsutuka ai langtere mahlonga tikuri premier panyaza lusufi bata ebzera ko iba mani ba MEC la bangatatera na bona eka famisi jabo le aka huboyo enda milao yela Gauteng kama soso nkwaso asa kota kangoba kona tolo ikokola ka spitko lusi singa tibeke kuna sesuku ikokola ka inishimo shibetani yala tlhelo hitolo veril kuri loko president avekweshi mfumo hirabo naro hetelela hetelela abayelo isonto oko avikwaka ativisaka cabinet ya yena so hinkwaswo na so asile ku heteleleni swikhasi swibakona indlela yaleyo hikokwalaho ka xiphiqo lexi kumixani xi nga tiveki ku hikokwalaho ka yini xiphiqo xoxo lexo xi hetelela xi vatani eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomatela se ta va hi la ta twa ku xiphiqo xi nga va xi ri kwihi loko ve xi koho xiphiqo xoxo lexo hi ta amukela tatana Mbazima Shilowa lava hingata bula na bona ya fukupile awara ya 12 nhlekanelo kasi ke xin'wana lexi nga ta endleka mingsero me i ku va hi bula na vandhawu leti makata tamati na nkululo la hingata va ka hi lava ku twa ku va ri yini bona hi timakata vukorhokeri loko swi ta ka timakata mphakelo wa mati xiyimo xi njhani ku fika Giyani andaka loko hi sungule siku leri namuntlha hi hetelele hi kuma leswaku ku na vanhu lava vengeri vele ku komiseni ku vilela ekokwalaho ka timhaka ta mphakelo wa mati se sweswo hi ta va kha hi swona kwala ka Munghana Lonene FM hlekani lowu nongona ku ri Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela handle ka sweswo miksero wa Munghana Lonene FM hi ta va kha hi twa na wena ku 0860002543 kumbe kandziyisa rito ku 0860002543 hi ndlela leyi ta va kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka ti kumbe ti leti u lavaka ku va u vulavula ha to timhaka ta mfumo wa nhlengelo hi ta vulavula hi to ntsene loko se hi ta va hi bule na mhleri tatana Mbazima Shilowa hi bo hi nga ta va kha hi languta swoswoleswo hi ndlela yeleyo se hi ta va kha hi bula na bona hi twa ku xiyimo xi ri yini eka mhaka yoleyo kasi sweswi mingsero me leswi hi lava ku sungula ko hi laha ka ku mingsero ni tsalile hungulo andaka loko a twe ku kuna va ku pfariwe patu a Kremetata a ku vaaki va Kremetata va pfale patu hikokwalaho ka ku va vilerisiwa hi timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri bya mati va kombisa ku timhaka ta leswaku i xiphiqo lexi va nga langutana na xona se xivutiso ku va lexaxa ku loko va pfale patu ku vanhu va nga yi Giyani mati va hetelela va makuma kumbexani ku nga va ku ri se ku ri nkarhi wa kahle va ku se hi vulavula hi mhaka leyi nga tshama hi vulavuriwa va ku Giyani yi ta sala yi ri rumbi hi ku xin'wana na xin'wana lexi nga le ku tirhiweni na Giyani xi tikomba xi kha xi susumeta ku Giyani yi va rumbi hi ku loko mi kha mi pfalapfala mapatu leswi swi vonaka ku ngeti ku hungasiwa hi swo masiku lama swi hetelela swi veka nxungeto wa ku lava va faneleke va ta vekisa mali va pfula mabindzu ku thoriwa vanhu va tirha a swi koteki ku va endla tani hi mhaka ya ku xiyimo xa muxaka wolowo a xi koteki hi mhaka ya ku yini hi mhaka ya ku sweswiwa ku va ku ri na nkavanyeto wa mintirho ya vona ya siku na siku loko mze mi va kavanyeta ka mintirho ya vona ya siku na siku va susa mabindzu ya vona va yisa ka tindhawu leti ti nga tshamiseka mi languta na miako leyi nge le ku aka akiweni kwala Giyani andzeni ka doroba
swi komba kahle ku kuna vanhu va ngele ku tirheni hi matimba ku vona ku Giyani yi sala yi ri rumbi hi ku loko ku ve ku na tihosi leti ti nyikaka vanhu misava ivi vanhu ti tlhe ti nga vileli ku va fika va aka yini hambi va aka Dumba hambi va aka yini a dorobeni ri ta kurisa ku yini doroba loko doroba ri nga kuli loko doroba ri nga vi na miako yo navetisa yo koka rinoko vanhu va hetelela va endla yini vanhu lava va fanele va ta vekisa mali ya vona va hetelela va nga ti va ta vekisa loko sweswi munhu a kuma ntirho wa kahle i varhura Giyani a ya tshama kun'wana sweswo hinkwaswo ya swi ka swi hi tshikelela tanihi rixaka ku va hi pfumala na laha hi nga kombaka ku hi ya kwihi se a ni ta tsakela ku lava ku ta twa ku maendlelo ya ku a Giyani ku ri tin'wana ta tindhawu leti a ku nga ri ndhawu yo ku nga za ku kuma ku terekiwa swi nga fanelangi hi yo mhaka va kote ku ndla mpimanyeto wa 95 million ya ku endla mati Giyani matlhe ma nga ndliwi ku ze ku ya hela kwalomu ya ka 4 billion wa tirhandi hi ku vanhu va Giyani va nga ri vanhu vo tereka va nga ri va yini kambe loko ku ve mina swivilelo swo twala ivi kambe mi huwisa mfanelo ya n'we ya ku tereka sweswo hinkwaswo swi hetelela swi mbekela nxungeto ka timhaka ta vukorhokeri lebyi a hi ta langutela ku mba na byona i yin'wana ya timhaka leti kuxana ndza tsakela ku twa ku mi angula mi ku yini ka yona na teti tin'wana hi bulaka hi tona ta mfumo wa nhlengelo wu nge le ku tsandzeni ku va wu sungula xana mi ri yini hi mhaka yo yeleyo okay i tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka tona ka 0860 002 mi nga kandziyisa na rito ka 065 744 3911 kumbe mi tirhisa South Africa munghana i X handle sweswo hinkwaswo swi endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi tirha swin'we ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo nakona ku Africa wa vulavula ka munghana lonene FM 0860 002 543 loko ri kha ni vulavula ni kutani ku vuye ku huma phepha hungu tolo ri kombisa ku swi le ku tikeni ku va ku simekiwa mfumo wa nhlengelo ivi un'wana ku mi nga tshemba swa maphepha hungu na kambe leswi na namuntlha swi tikomba kha ku kwetlembetaniwa hikokwalaho ka yini ku fanele ku kwetlembetaniwa loko ku fanele ku tirhiwa ku korhokeriwa vaaki ke tlhandla kambirhi ma swi tiva timhaka leti ku vulavuriwaka hi toho ngopfu ta ku na tipholisi loko se ku fambisiwa mfumo wa ka ha tirhi tipholisi ku tirhisiwa vumbiwa bya tiko ra Afrika-Dzonga ku vumbiwa bya Afrika-Dzonga byiri hi ta fambisa leswi na leswi na leswi na leswi loko mi fanele mi cinca tipholisi mi ta fanele mi languteriwa ku ya hi loko hi kha hi bula na advocate Tsietsi na Matshekisa vhiki ri nga hundza va komisiku loko mi fanele mi cinca tipholisi mi cinca yini swi ta lava swipimelo swa vumbiwa ku ta laveka ku tivhoti tingani ku va swoswoleswo swi fikeleriwa eAfrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiseriwa me ku n'wangulo wa wena wu ri yini 0860 002 hi ndlela yole nga kuma mingisero sungula nhlekani lo hi twa ku i angula ku yini nhleka kuleptiki kulopoti eta go yi katika botpet mate aniyimeli un'wani wa varhangeli loyi a ri kona during 1994 to 1996 loko tava na GNU leyi a vula xin'wana openly so ka hina vaakatiko ende swi endleki ntolo kulukumba titumbowini va hi pfuli matihlo and ku hi ta understanda kumbe hi ta swi twisisa ku antswa ku hi feisani na yini la xingungumani lexi va ngo i GNU a xi kona ko tisiwa vito ntsena njhe hi ku loko a xi ri kona a hi ta vulavula sweswi swi nga zi ku nida na ku hi za hi kokelana hi nga swi tivi no hi yime ku hi ya njhani emahlweni kambe hi fike ka xiyimo lexiwani hi van'wani va a ni lata ku hi n'wina kambe hi n'wina hi fike ka xiyimo lexi hi mhaka ya ku va van'wani va teke tivhoti ka vandla leriya loko kumbexani sweswi ta hi hundze khale xiyimo lexi but that one can be wrong swi ova wrong ka ANC yi nga tsandzeka ku lunghisa yindlu ya yona hi xihatla yi va in order loko va ya ka ti-election botpet ku qualifya ka wena ku u va president la ka tiko leri a swi dyondzeliwi swi ni da nambara ya vanhu vo tala lava nga ta ku votela xa vumbirhi
as I said ku akusudondeliwa akuna qualification ungata vuya kumena ne public management ni ya implementa leswi nga swidonda ka public management course u implementa leswi political party ya wena ka manifesto yi vula ku swona se leti nga haka kona hi la before vanhu vo tala va misleader tiko aku yi nga ta rhuma ti-minister ta yona ti ya tirha under President Zuma ivi ti ya implementa manifesto ya ANC ti lava ku fika ti implementa manifesto ya DA and you can't call that GNU hi la ti nga haka kona sweswi a ni ri ma yi vona ANC before yi teka decision va ta ya ka court NEC Central Committee va ku ti top 6 officials and then ku implementiwa DA sweswi ta va yi nga phatwa hi swona sweswo and a yi nga ta pfumela na vona va ta suka va ya ka Nixon ka meeting wa vona va la ku vuya va implementa via ti-minister hi laha sweswi ti nga haka kona loko a ni ri un'wana wa ANC members in good standing because swi tikomba yi nga ku ANC NEC le ku tsandzekeni I will call a special conference very urgent before yi avana ANC yoxe ku ya mahlweni even majority of ANC members in good standing in majority futhe ku tlula lava ngele ka ANC NEC va teka decision ka this coalition nga feisana na yona hi famba na vo mani ku ya mahlweni I can tell now top 6 or is top 7 and ANC NEC va tsandzekini that's why ku ri na deadlock case important nemetri but 0860002543 makumembiri timinete ntsena ipili awura ya kumembiri inongono ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM imihashala wona twi kusuka la studio 1 again hlekani lo hirina kupfumela ku ri kwala mga ko mina n'we mime kulunga ku ri ta hetisela tlhelo ra n'we ra timhaka un'wana miyingiseri hilo hi nhleka ukupoti ritsuri hala ngo kule bukeni mayana giyani mahasha miri giyani leswi ngeno mvona ana la ntshama ni va hatla ku ni ri kona swilo hinkwaswo swi ko kuyiwa hala la ni nga ko no tlhava ni dya khalanga mi yingiserile mimbulavulo yo tala hi weekend ani khomiwi hi urongo ni seni ni atwa mbulavulo wa titomboweni ta television ni kambe anla ku vulavula hi libona no vona va tlandiela laha ka kunosi leswi nge imfumo wa hlengelo ngopfungopfu loko hi la ku kongoma hi vulavula hi GNU ya leyi ku nga yona yi ngele ku hi theleni ka matluka yi tlhe ya hangalasa ku ri a hi swona kambe I think kumbe ni vona leswaku ku ya mahlweni hi endla yini ka xiyimo xi ngele ka xona sweswi itimbili a Gauteng va tsandzeka ku boha 18 kumbe va tsandzeka ku veka xipano kumbe ku nga va MEC ni tsamile ku sukela hi mugqivela ni ku kumbe na sonto swi ta endleka hayi yona yixa le ka national ku veka vurhangeri kambe lexi nga ni tshuva ku kahle ni nghena moyeni a ku nga ri ku fafada a ku la ta veka mavonelo ya mina ya ku loko hi languta swilo leswi nge le ku fambiseni swona khalanga loko vanhu va nga hlamuseli ku swi tsanda ku ye kambe xani a swi bohi ku va hi byela kambe laha munhu a nga vuri ku hi endla leswi nge i kumbe xani ku nga speculation hi xilungu so speculation xa mina xa number 1 ka timhaka ta Gauteng na national hi lexi a swi olovi ku pana xipano xa 18 masta wani ku 18 ma tsundzuka loko Tatani Ramaphosa va fane va nghena xitulwini va ku no individually loko va kuma va ri voxe va ku a mi ta swi lavisa ku yini ku huma la ka mfumo wa Zuma ya endla yini va ku a ni ta pana 18 va katsa na va Dr Phando kwala hansi ku Poti Ntshuri la ya tsanda ku pana 18 hi mhaka ya yiniki swa tika hi ku ani i vanhu va mbulavulo ene swi nga swona ku mfana mi ya languta mavandla lawa kun'wanyana se makhama kula hambi se i khume manjeni loko va kha va nghena laha mfana mi langutisa ku okay statement of intent va xi twisisa na xona lero a swi olovi hi leswi swi nga endla ku vhiki leri nga helani ringeta ku hlamusela ku ri loko ku impela ku ya hi Dr Sulumani swi hi swona leswaku no ti-consultations a ti ndliwanga swona swi vula ku hava nkarhi ene constitution a yi pfumeli ku ndlandlamuxiwa nkarhi wu ya mahlweni ku kota ku vulavurisaniwa
u fukeleliwa ene nature ya politics ta ka hina onge loko mi teka mavandla lama mi va veka ndhawini onge mi yo veka ximangana khondlo a ni ti ku swi endliwa yini mara na swi twisisa hi ku ka tipolitiki wele ku lweriwa matimba lawa ni nga ta ma teka hi xiyimo xa moya wa kahle leswaku matimba yo fambisa tiko mara hi mhaka ku na vuvabyi lebyi bya ku no ku na yini andzeni ka xingedwana aka mina ni ta kota ku chela a xikhwameni mara sweswo a hi swona leswi nga ku tiyisisa swona i ku ri swi tika hi lera ku okay mo ni nyika speculation xin'wanyana loko ANC a va ku va nyika mina ku ni va tsundzuxa ene leswi nga ta ka swi nga ndleki a ni ta ku ka ti-portfolio teto karata leti leswi va nga na 40% mina ni vona ingaku no lomuya ka maphorisa lomuya ka xandla xa presidente lomuya ko kotaka timali na yini na mati ni nga rivali senzumtunu i vanhu lava ni nga va expecting ku va nga tshika va susiwile ni hlangene na godongwane ni utlela usiwana tolo kun'wana kolomu ko tiolola a khomi foni ku he va ta kha cabinet a lo yima kwala Mayors Dala Virgin Active loyi kumbixani ha swi tiva ku swindliwa hi tolo nampundzu mali kolomu ya ka ma 11 ku ya ka ma 12 a ni se ku va kha ku yena i tlhelerile a ni tiva nga tlhelelangi ni nga munhu ni vula ka xipano lexi taku ku va nga ba xitembe ku a tlhelela ni loko swilo swi humelerisa leswi khalanga van'wana i hlangana na vona ivi i tivutisa ku he mbuyangwani kumbe se xi tsemile xi hloka kumbe xa ha ri kona kambe a ku olovi nchumu sweswi ka president ka hana ku vulavurisana a no va vona no hleketa ku loko ku nga ri sweswo wa hi nga twangi xipano tolo swi katsana xa Gauteng sweswi se a hi ta vona kasi loko ku ya twananiwa ku ka votiwa ku ndliwa sweswi hinkwaswo a swi nga tiveki ku ri ta fika siku leri ra leswaku ku tivisiwa cabinet hi ku loko ku ri ku a swi tiveka hikokwalaho ka yini ku halaya ka ha twananiwa ku hi ta vhota swin'we swi vhete swi twananiwa hinkwaswo leswi hela Kavula Khalanga and yin'wanyana mhaka ni ta yi Kavula Khalanga yin'wana mhaka ni ta yi kombisaka Khalanga a yi nthuva ni ku na mbulavulo lowu nge vanhu va South Africa kumbe vavhoti hi vona va nga hi veka ka xiyimo lexi hi nge le ka xona vanhu lava 40% va nga votela ANC a va swi tiva ku va veka ANC ka xiyimo xexo kumbe hi yona hi languta mbuyela ni loko mi tsala phepha n'wina mi tichara loko mi tsala phepha swin'wana mi mi swi tiva ku laha yi ta vuya yi ri gwaju mara kun'wanyana kona leswi swa ku ti humi ti-result ku hayi ni ta vona hi swona se hi le ka xiyimo lexi swin'wanyana hi fanele hi swi bakanya tlhelo ku vula ku vanhu va South Africa hi vo va nga vula leswi hi ku loko n'wana a ya vhotela le n'wana a vhotelela a swi tiva ku hi ta fika ka xiyimo lexi na aida a hi swi tiva a nga swi tivi swo fanisa namuntlha pfumelelani na mina ro hetelela ku a hi vangani a va swi tiva leswaku va veka otherwise a va swi tiva ku va veka mfumo ka xiyimo xo tika namuntlha yini leswi yo yi nga yini leswi ngo khamatloka swi swi mahangalaka nametweni swona enko 0860002543 i ntiyiso leswi va swi vulaka ku mingiseri ko loko ni nghena laha xindhawana lexa xa me ni vhota a ni nga swi tivi mina ku ri ta xisa leswi ma ni swi tiva ku loko ni vhota loyi ni n'wi vhotelaka hi ya nga ta fambisa tiko ku ti ta fika ti pfuvapfuvana ti kutani swo komba ku miehleketo ya hina tanihi Afrika-Dzonga yi avanise sweswi yi ti kombisaka xiswona n'wana mingiseri loyi nhleka le ka ne botpete na vayingiseri mpfukeni hi pfukeli minjhani mawani hayi mpfukeni no tsaka hi mhaka ku khala hi vona ke nga ko chasa mara sweswi na ti-analyst se ta swi va ku hi nga chasi a hi vulavula swilo leswi hi swi tivaka ni kombela ku mi vula ku chansa yini loko hi va byela ku ANC ya Ramaphosa hi ta yi cecevula a va ko chasa se sweswi ni kombela ku hi xikadyana xitanani ni vulavula onge no hlela hayi ku angula loko mi vona sweswi ku ri na problem a hi mhaka ku va voti wrong va voti MK yi wina ivi IEC yi la ku ringeta ku roba ivi swi tanda a hi voneni loko kwalano mi ri na dashboard ya IEC mi nga ku pfulani mi nghena hi vulavula loko ni kha ni vulavula mi kha mi swi vona ku n'wina mi vanhu va tihlayo veri ANC yi kume 12 million wa tivoti and yi kume 40%. Va ku DA yi kume 6 million anle ku hlayeni ka mahlahla laya. Va ku MK yi kume 4 million. Mara ka dashboard ya le ya n'wina ya IEC yi ri vanhu lava vota tivoti ta mapela ku nga ri ti spoiled i 16 million
se loko mo hlanganisa 12 million ya ANC levo ngo yi komi yona mi hlanganisa na 6 million ya DA levo ngo va komi yona mi hlanganisa na 4 million ya MK levo ngo va komi yona mi nga katsakatsi leta tin'wana hi nga votela va murhanga phandle swa hinda 16 million so mi vheme swi vona ku vhela va proveka ku a va ri ku yiveni why ti nga hlangani aniri yaleyo kambe Mawuwani a ni tivi loko ku swi nga wa swilo mitlula hikuva va tivisile va IEC na hi timhaka ta ku na kun'wana ku fika ku hlanganisiwa ti-vote ta ti-vote ta yini i regional na yini ku na tin'wana Don valavula 12 million valavula loko se va consolidate va kasi hikwata a yi nga fiki ANC ka 12 million loko va tekile tata ya regional leyi a hi vota yi ri ya orange nyana va katsana leyi ya blue ya le ka province hiko yi nga endla ku total votes ta ANC i 12 million ta DA i 6 ta MK i 4 million hlayi mahlahla lamaya ivi kwala ka dashboard ya leyo sweswi loko mo pfula yi ta mkomba ku totally valid votes i 16 million ile henhla yi ta mkomba ku population ya vanhu lava nga rejistara ku vota hinkwavo hi katsa na lavo ka nga votanga ma va registered i 27 million se xivutiso i ku loko mi teka 12 ya ANC mi teka 6 ya DA mi teka 4 ya MK yi nga katsangi leta tin'wana tiphati a ti hindi 16 million ya tivhoti leti va ngo ti valid na va ti kuma ku hi leti n'wana kambe yaleyo komixani va ta yi hlamusela vo va IEC a ni lava ku n'wina maramile ku yiseni na inani a ka huvo ya endla milawu mindzuku hi toho tinomboro teto a swa a ni hi teke xiboho hi ku advise-wa hi vanhu lava nga dyondza swa nawu ku loko mi tshama mi nga yi ku ve mi votiwe hi vanhu leswi mi ngo n'wina mi lwela ku mi tlhelela ku voteni loko vo swa fana loko hi vota va julaha va ipalamende a mi swi vo ku mi to mi onheli vanhu lava se fambani mi ya kwele mi ya kuma ti-seat ta 58 mara mi ya mahlweni mi ya kota that's why mindzuku ri nge se pela hi tima va yeni khoto liya ya special vo ngo electoral court yi te ti-commissionera hikwata ta IEC a ti tisi ti-answering affidavit ri nge se pela loko vo tsandzeka ku tisa sweswo va ta teka xiboho xa ku hi tlhelela ku voteni within 90 days va nga zangi vo va tisa ve le kingeni ngopfu ve le ndzaneni swinene so hi lava ku va ta dyondza ku loko hi va byela sweli ku Susan Cyril na ANC a hi rhandza and timembara ta ANC i va ala va ku va la mara loko mi susa Cyril loyi mi nga longu mi susa Cyril loyi mi nga longu votela na ani mi longu ma swi tiva ku futhi n'we xipano xexo xi nga ka MK xo tala mi longu landza Cyril loko mi ya mangawu hi n'we mi nga n'wi landza mi vuya na yena se a nga ha ri kahle hi mhaka ku endle yini kambe i njhaka njekisani wa siku rin'wana Mawuwani mani ya ka mhaka ta mahungu wa siku rin'wana khexini mara sweswi va swi tiku hi byebyevulini and ANC a hi zone eko mixer loko a ni swi twisisi ku i makumenharhumbirhi timinete ntsena ku bila awara ya 12 ku hi wo va lava vulavula ngopfu hi wo va nga landza president Cyril Ramaphosa va va tisa laha a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we loko hi vuya na nkulukumba loyi a nga tumbuluxa rito hongonyi endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu i tatana Mbazima Shiloho sweswo mingisaro mkanalona FM makomalela ya amukeleni tatana Mbazima Shiloho tatana Shiloho onge ti hongonyi leyi yi nge heteleli yi hanyini leyi i nhlekani swi tikomba ni nga se va kuma tatana Mbazima Shiloho wala a ni ri na ku pfumela ku se va fikini hi ta kota ku va hi faniselana hi timhaka leti ta vuhleri lebyi va nga hi khomela byona hi ndlela ya se va fikini tatana Shiloho i nhlekani mi amukeleli ka Munganalona FM khanhlangana ka vayingiseri ai rito leriya mi nga ri tumbuluxa leriya ri tikomba ri kha ri tika ku va ri ya mahlweni kumbexani mhaka ku na rovito maritwa hongonyi ai ya tsandza ku hanya mani mi vona yini hayi swi ta lungha ko va ku va Afrika-Dzonga hi lava ngopfu swilo swi endleka kwala na kwala
tipati leti ku vulavuriwaka hi tona ngopfungopfu ANC na DA i Kondo na Ximanga eku hanyeni ko va ku va te no hi ku no mara ingaku ku na xingungumane se swi boha ku ri na hambileswi hi nga Kondo na Ximanga a hi tirhisaneni so swi ta tekanyana nkarhi ku un'wana ku nona ku tshemba ku ri no loko hi ri swin'we a ni ngo to pfuka ni ri nyama na so hi fane hi swi langutisa sweswo leswaku it was always going to take a longer time and you know mara na ku tshemba ku ri hinkwavo va swi tiva leswaku va langutane na matimu ya va ta va languta hi tihlo ro biha ri nga ri tihlo ra kahle loku agreement leyi va ringaka ku yi endla un'wana wa vona o yi collapse a ku no se na famba so I think they know ku ri va fane va swi lunghisa that's why va ta teka nkarhi nyana mina ni vona swantswa ku teka nkarhi ivi va ku no hi leyi agreement ku ri na ku va yi tisa hi xipiti ivi loko ku hela 6 months va ku no un'wana i ri ha famba kambe a swi onhi loko se lava va nga yimeki na yona mihleketo leyiwani va nga mpfungwe va lava ka va nga ri ku xiphemu xa ntirho lowuwani va sungula hi ku va ngele ku vulavuleni ngopfu va nge hi vurile ku swi nge endleki hi vurile ku swi nge koteki hi vurile sweswo swa kutani a swi veki ntshikelelo swiyimo swa muxaka lowu loko va ka va hlwela ivi lava va nga yimeki na swona va kota ku kuma platform ya ku tshama va ka va vulavula hi swona swa veka ntshikelelo loko wo landzelelana na swona khalanga mikulele hala makaya ma swi tiva ku ri no mi ta twa loko se ku kha ku ri na nkhuvo wa vucati wa vukati mi twa vakhegula va kha va ku no i vuyile a va kha va ku a nge tekiwi na yini ma swi vona na kwala va kona va solako na hambi agreement a vo loyi fikelela tolo president va veke cabinet ya vona a va ta va ha sola ku ri no vonani i nike luyani agriculture i nike luyani yini i fake Oosthuizen a ofisini ya yena so i nge va koti vana loko va hi ku la ku tsakisa vanhu i nge yi mahlweni xa mina i ku ri loko ku ve hi mpela DA na ANC IFP na tin'wana tiphathi leti nga layani va ti yimiserile leswaku ku va na mfumo wo hlanganela va ta swi kota loko ri ku a va nga ti yimiselangi a vo lo jahelela na ku un'wana na un'wana a langute ku ri no xinkwa ni nga xi kuma njhani a va nga swi koti ku humelela and va ta hlekuriwa hi vanhu ni kombela mi ni khomela nyana katsongo ni hundza hi laha hi ku ni lava ku vutisaka ku loko ku ve swi tani a va lava ku jahelela hikokwalaho ka yini loyi a lavaka kumbe a nga pfala xivandla xa n'we laya a tanihi premier a Gauteng a tivise ku ni la ku mi byela ku ni famba na vamani la ku mi byela a kha hundzisela mahlweni ku va kha ku endleka yini kambe vo ni khomela tani ni sungula ni hundza laha isaswo mintsero Munghana Lonene FM 20 minute ntsena yi nga se ba awara ya 13 ni pfuneni ku swi twisisa hi ku swi veka ku chuha na sweswo swa ku no hi ta hlangana hi 1 vete swi hundzeriwa mahlweni ta hlangana hi 6 kahlekahle swi nge hi koteki hi ta mi byela ku endleka yini Khalanga nina va holobye enkulu vambirhi nina Phuphi ra Matuva na Panyaza Lesufi so munhu fana vulavula hi vukheta kambe loko hi ta tiyisweni hi leswiwani I'm sure Panyaza na xipano xakwe lexi a nga xi rhuma leswaku va negotiate hi nkarhi lowu va nge ti hayi se ku nga lunghisiwa mhaka ya leswaku ku tivisiwa xipano a va vona ingaku loko nkarhi luyani wu fika va ta va se ingaku va pfumelelana se mara ingaku swi tikomba ingaku national na province or national mi nge ni ku national ya DA na ANC va ri xintshunxo xa le national xi fane xi langutiwa xikan'we na xintshunxo
xa le ka province ka xifundza xa Gauteng. So hikokwalaho mi kuma leswaku swi boha tlherisela endzhaku, mara swona swi tikomba swi nga tshamisekangi kahle. A swi tsakisi ku va i vitane vanhu hi ku tanane, hi ku se swi tikomba hi nga ku kumbexani premier u lo jahelela nkarhi wu nga si fika. Van'wani va ku hayi i fane a lo byeriwa hi Ramaphosa ku ri no u nga endli loko wo endla swi ta ku ngengenge. Mara ntiyiso hileswaku ingaku ti-negotiators le ka national va ti byele leswaku xintshunxo xa le national xi fane xi pfuxa na xa le Gauteng vice versa. So ingaku Gauteng i bargaining chip. A hi languteni ka timhaka leti ta loko hi kha hi languta ka leswi va mavandla ya vulavulaka so a ku nga fanelangi ku sunguriwe kwalaya ka ku loko ku ze ku huma lexiya xa statement of intent ku va ku twananiwa ku sukusela sweswi a ha vulavuli njhenjhe un'wana a vulavula hala un'wana a vulavula hala hi ku na sweswo swi ndla ungeti a swi tiveki ku endleka yini. Hi yo mhaka na loko se swi kha swi hlwela vanhu va tata ngopfu ku hleketelela hi mhaka ku loko i ya hala va DA va ta vula leswi, loko ya hala va ANC va ta vula leswi, ya hala va AFP va vula leswi ya sweswo. Loko mo languta mi ta kuma leswaku kusukela kwala ka Ravuntlhanu mi nge ni ku Ravumune na madyambu ingaku Zile da Mbalula va tlhelele endzhaku, a ma ha va voni va ri karhi va ku a nga twisisi a nga tivi nchumu, a nga twisisi a nga tivi nchumu ni ta n'wi dyondzisa vanhu. Swi vula ku va fane va va byerile ku ri mati va ku ncini leswiya swo menda mburisano hala tlhelo ni ku hi aka vuxaka ivi mi karhi mi yima hi fence mi rhuketelana kumbe mi kombisana leswaku loyi a nga swi tivi swa vulavula swona ingaku swi nge yisi helo. Hikokwalaho kusukela hi Ravuntlhanu a ma ha tiva ku Mbalula u te kumbe Zile u te moto va ku no un'wana loyi a nga ala leswaku hi vula vito ra yena u ri ene hina hi pfaku hi kota ku yingisela loko va hleva. I know ku ri no swo tali leswi vulavuriwaka leswaku i swiphiqo swa kona a hi swona, a va le kule ku ri va nga pfumelelana ko va ku un'wana na un'wana lava leswaku loko se swi humelerile ingaku va la ku tsakisa na luya wa ka vona o ka nga swi rhandzeki ku ve ku ri u nge koti ku tsakisa vanhu hinkwavo mara I think for now va va byerile ku ri no mi nga ha vulavuli ngopfu. That's why mi ta kuma ku ri a swa ha talangi leswi ndzi ku munhu wa DA a ku ite na un'wana wa ANC va ku ite ku va swi vona ku ri no swa oneka. In fact ni vona namuntlha Gwahuve wa DA a ku ri no na yena loko a languta swo tala leswi vulavuriwaka a swi fana leswi swi nga lahaya. Vanhu va fane va swi twisisa leswaku eka nkarhi lowu a swi lavi munhu a vulavula ntsena, fane ku vulavuriwa ntsena loko ku ri leswaku se ku na xintshunxo. A hi languteni ka mavandla hinkwawo lama ma nge le ku ngheneni ni vone se loko ni nga hoxisi ku ngheni na mavandla man'wana lama a hi khale ngopfu matwala onge ti hamele ku ngheneni. Ku nghena tala ka mavandla lamawani swi endla ku ntirho lowu olova kumbe swo endla ku wu ya mahlweni wu tika? Wu ta ya mahlweni wu tika ngopfungopfu loko ku ri leswaku lava va nghenaku un'wana na un'wana i tibyele leswaku na mina ni ta kuma xa mina xiphemu eka cabinet. Swa olova loko u ri ANC hikuva i kota ku hlamula lava va nge no n'wina ntsena na DA, i kota ku vonisa ku ri mara hi DA ntsena hi ku no na Songezo u kona, na Holomisa u kona, na Mackenzie u kona, ma swi vona swo fana sweswiyani. Kambe loko mi languta timhaka leti ta cabinet ko buriwa ntsena na IFP na DA na ANC, leswi vulaka ku lava n'wanyane hi hina va le ka extra strong. A
a hetseleni yin'wana mhaka tatani Xilowa a ni tivi loko mi ri ka xiyimo xa ku angula yo ni twe khale ka judge president va kha va tivisa ku voho hayi se va ya ka mindzuku va ta hlambaniwa ximfumo tanihi murhangeri wa vandla ra MK a parliament ivi loko va kha va vulavula va ku ya hlanganisa tiphati ta vantima hikokwalaho ka yini andaka 30 wa malembe hi ri ka xidemokirasi ka fanele ku va na leswaku lava i vantima lava i valungu ku nga va swi lahleke kwihi ku nkama luwa loko ma hata n'waheleyi na va tatana Thabo Mbeki kumbe tlhela ndzhaku va tatana Mandela a mi vulavula hi rixaka ra nkwangulatilo ku endleke yini a ku endlangi nchumu loko hi holova na ku hoxa na hi wheelbarrow na ku hoxa na hi xintangu na yini loko mo yingisela loko a vulavula Julius Malema wa EFF wa vula leswaku we are not a black party, we are a non-racial party na ANC yi vula tano so ko va ma vulavulele ntsena ku endlela ku mi ku no ma va vona lava yani phela aka hari party ya vanhu vantima i party ya DA na ANC leswi vula ku leswaku ingaku ko va party ya valungu xikulu i ku ri loko ku yiwa le parliament swi kahle ku ri ku va na tiparty to fana na MK PT va ti ri kona EFF ti va ti ri kona ti ri mavandla yo kaneta hikuva a swi laveki leswaku loko un'wana na un'wana se o va a ri ka mfumo swi vula leswaku na hambi ko onheka swin'wana aka mfumo a swi nga vulavuriwi hikuva ani un'wana na un'wana ta va ri karhi a dya xinkwa kwalaha mara va fanele va swi endla hayi ku tiphati ta vanhu vantima va fanele va swi endla hikuva va na mandate leyi nge tirhi fambani parlamente mi hi yimela and xin'wana xo va yimela hi xona hileswaku mfumo wu tirha kahle ku nga vi na vukungundwane ku nga dyiwi timali loko va se ku ta akiwa patu aku akiwi patu mi hetsela mi ku yini hi nga langutela ku fika rini la a hi tivi mi la ta ku ni ku tibevhuri mara a hi languteni kwala ka wa vunharhu na wa vumune tata Xilowa kensiri nkarhi wa kwina ku tiya ku engeta non cancel kalanga eko tatana Mbazima Xilowa valavo hi nkulukumba lava nga ntumbuluxa mfumo lowu venge i mfumo wa nhlengelo ku ta va ku ri mfumo wa hongonyi hi ndlela yeleyo a hi hundzeni laha loko se hi vuya ta ri teka ritsongo ri ka 0860 002543 veri hi nga jahi tatana Xilowa n'we mi ri yini andzaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ka ku haxela Xitsonga xa nhlalukiso wo sungula hi la ku twa n'wangulo wa wehe kwalaho nga kona 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa ku u ri yini wena hi langutana na hongonyi na se loko hi langutana na hongonyi hi huma njhani ka xiyimo lexiwani swi nga va swi vula yini ku langutana ka hina tanihi tiko ku vula ku yini ho hatisela ngopfu hi hela mbilu kumbe hi va lava va nga swi laveki anakeni ku swi va kosi va tshama ka va cheletela misava swi nge endleki hi vurile ku swi nge endleki we ri yini enhleka 0860 i mhaka leyi lavaka ku hi bula yona mingisero wa mehe hi twa kun'wangulo wa wehe ka yeleyo ku hi ku van'wana va vula ku swi nga endleka phela kuma ku lava nge le ku vulavuleni hi lava va nge le ku vulavuleni ngopfu va langute hi tihlo rero ra ku la ku vona ku leswi swi nga humeleli anakeni ku fana na sweswi mi nga twa mawuwani yena wa ha languta tinomboro letiya ta lava va hlawulaka na lava nga hlawula ku ti ndlisa ku yini se hi mhaka ku sweswi ye khoto sweswi subjudice a ka ha ri na lava ku vulavulaka hi swona hi ta twa ku khoto yi vulavula hi ku yini kambe n'we mi ri yini kwala mi nga kona 0860 002543 un'wana mingiseri hi loyi ni hlekani aye papa hi pfukile hi ngo vo a khensa iya khalanga mavonelo ya tele ya hambana and then mara mina mavonelo ya mina ya ku president loko i nge ya vo twa mavonelo ya me a va ta teka vanhu va lava mavandla hi ku hambanahambana va va nyika lo ti-portfolio leti va nga ri na mhaka ngopfu ku loyi i wa ANC loyi i wele kwini ntsena va langutisa vuswikoti bya munhu
timinister ta vo to tala ti ve na chance yo tala ya ku rhanga tiko to tala a ti endlangi leswi nga fanela mara lowu nkarhi i wa ku vo va aka mfumo wa nhlengelo lowu nga ta tirha mina mavalelo ya mina n'wanyana i ya ku vandla ra MK ku ze ri nga swi lavi ku va na mfumo wa nhlengelo a xikarhi ka ANC na DA i mhaka ya ku murhangeri wa vona khale ka president va ta tlanga se leswi vulaka ku loko sweswi va endle coalition na kumbe GNU na mavandla ya ku fana na DA a va va koloti mfumo khale ka president leswi vulaka ku ta vona ta fika ka ya mahlweni mara loko sweswi va karhi va chela misava ku a ku hambaniwi yi nga tirhi eku nyika xoko ku fika lomu va na say eka hinkwaswo leswi nga ta endliwa ku ya mahlweni ku vulavisisi ehenhla ka vona byi kota ku tlhuveka byi tlhela ndzhaku so vulavisisi mayelana na case leti va nga na to hinkwato leti nkarhi ka president i dona case ku fikela malembe ndzhaku and then lembe hi nkarhi lowu a va ri matimbeni a va swi kota ku va nga byela munhu ku leswi fana la that's why xo sungula loko va kume mfumo va fike va dlaya ka ku fana na yini hinkwaswo leswiya a va ndlela ku milandzu ya vo yi nga voni siku a khoma se va nga pfuka va khomiwile sweswi ku ze va tiva swilo leswi hinkwaswo na voho va karhi va chela misava va ku heyi a jeni ya n'we yi nge tirhi leswi na leswiya va tlunya hina vanhu va South Africa ku hina koti ku vona ntiyiso wa leswi nga ta endleka ku ze Ramaphosa va ku nga vi ntwini tsakisa loko mi hlamula mawani mo ku hi vona va nga va n'wi landza i ntiyiso a ku ri mhaka ku khale ka president a va swi tiva ku image ya vona aka va mabindzu na hina hinkwavo a yi tshamisekangi se va yi va landza Ramaphosa hikuva ku ri munhu wa business ku a ta va endlela image yo karhi tanihi mfumo wa vona ku vanhu a va rila lava a va nga pfumeli leswi a swi endliwa leswi mina xi ni tsakisa ku khalanga i ku khale ka president hi ku a ni tshama va vhotela and hambi vo ta jarata ra mehe va ku va hala handle ni nga va caca ni nga va lavela ku va nghena hambi jarata ra mehe i vanhu lava mi va zondela yini khale ka president hi ku leswi va swi lavaka i ku endlela ndyangu wa vona leswi a va ringeta ku swi endla ra South Africa i swilo leswi nga endleka a Zimbabwe leswi a va xi lavaka na sweswi ku fuma ka MK leyi a va yi fomeli ku va loko antswisa vutomi bya vanhu va South Africa va yi fomela ntsena ku voho va va na tinhlayo ta ku loko va ya tikhoto va va na nhlayo yo karhi leyi nga ta va sala ndzhaku va yena hi tikhoto loko kwala ka mfumo lowu va nga wu endla sweswi vana va voho va endleriwa legacy leyi nga ta endlela vana va voho vona ku navela ka voho i ku fuma South Africa ku fana na va Mugabe leswi va nisaka swona matiko yan'wana ya Afrika ku va ingaku president lexi na ku va vuhosi loko mo langutisa leswi a va lave ku swi endla va rhangeri tiko leri loko va chika va ku vana ku nsati wa voho khale ka nsati wa voho ku va ye president leswi vula ku malembe a ta famba loko khale ka nsati wa voho a chika a ku ta landzela duduza se hi leswi ku navela ka voho hi ku hana tiko leri tanihi vuhosi vutomi ta rhaniwa hi voko ra nsimbi leswi a swi ta hluphekisa hina vanhu va South Africa vona va ta va fumini mali ya ku ya a Russia va kuma vutshunguri va na yona mara mina na n'wina xisiwana hina swisiwana ya ensavini so ku va ntiyiso va swi tiva swa ku tala ku ze va ala ene swi fambisana na vana va van'wanyani timali ta vakhegula ti nga hela levhenda le na mfumo wa mpupu wu nga wa lembe ndzhaku va swi tiva vanhu lava ku ze va nga swi lavi ku va na mfumo lowu hi leswi nge yini emetweni inkomu Likens 0860002543 noma ke Africa wa vulavula kamgana lonene FM makomba ndlela xana n'wangulo wena wu ri yini ke ka maka leyi pulaka hi yona kutisana ngana ku Africa wa vulavula khaya ku haxela wona thi kusuka haleno a studio 1 ai tekeni n'wana mi ngiserelo hi nga se mahungu ya misava hi twa ku ye angula a ku yina mbona na n'we mi nga rhumela ka X ay hongonyi leyi mi nga ni rhumela yona stingy man patut ayona hongonyi leyi kambe amukeri nongwana mingiserilo hleka 0860002543 ay ku tumingiselo mena ku angula okuyini eka nongana ko Africa wa vulavula kamngana lonene FM makomba ndlela tatani xilowaveri hi nga hatiseli ku la ku ta vona swilo swilunga kwala na kwala ay maka ku tile ku vuyini ko va maka ku swila ku tshamisekiwa ku nga lunghisiwi swilo namuntlha swi lutera mindo ku swi tshoveka n'wina mi ri inhleka
0860002543 antivi kumchani ni nga va ni ri na xiphiqonyana xa riqingho la kambe i ganda tirikulu se ta va yi kha hi endla ku na ku vona leswaku hi hetelela swi tshamiseka kambe hi ku tumikisa ra mina 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi bulaka ha yoho nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka teti ta mfumo wa nhlengelo ni vona un'wana a tsarile a ku swi le ku tikeni hi ndlela yeleyo ku kuza hi ku swi le ku tikeni i mhaka ya ku xiyimo xi tani hi mhaka ya ku vanhu va lava switulu ni ku laveni tsala leri ya ni nga ri vona ri humesiwile kwala ka X a ku enhlekani khalanga mativa ti le ku vuyeni mina ni yima na vona tatana titomboweni kambe hi nga se twa ku mi yima na vona ku yini a hi teke timinete letimbirhi hi amukela lomu yingiseri enhlekani minjhani khalanga hi pfukeni minjhani papa hi pfukeni ha khensa lexi la ka nhlanganelo lowani ni vona nga ri lexi tikaku ngopfu kahle i timhaka ta because na vona leki va lava ku switulu swa vona leswi swi le henhla na nga va ri na matimbanyana hi ku sweswo a ni tatana Ramaphosa kumbe president vo hi voxe va tikeliwa hi xixingu a va swi tivi ku va ta teka mali va nga ta famba na yena le henhla ka xitulu xa vice president la lura nga ku tika ngopfu kokwala hikokwalaho ka yini mi ku katika loko ni swi languti kahle ni hi tihlo ra mina kahle ka ri na hi vuhleri bya mina i ku tatana Steenhuisen na vona va lava ku rhangela na vona loko va fika lava nga fika ku va fiki lava nga fika ku timhaka ta kwena a va lava ku va wa president ya South Africa se mara va nga va holobye a hofisini ya president a swi cinci nchumu ya naswona sweswo ni vona ku naswona swi nga tirha mara vo hi vona leswi ni swi languta xiswona tana Steenhuisen va lava matimba kahle kahle daswo swi tika na sweswo swa tika ku swa tika ku sweswo vanhu va tshama hansi va langa cabinet ya vona like hi leswi mi ni swi vonaka xiswona ndzi khalanga na ntiyiso mavonelo ya n'wehe i mavonelo ya n'wehe a khensa swinene buti wa mina a khensa swinene khensile swinene loko mi bela riqingho vana na siku lerinene ku ya mahlweni hayi swo mi tola n'wanyana inkomo awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava kusuka kwalano hi ta vuya hi twa ku va ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo va ri yini timhaka ta mphakelo wa mati xiyimo xi fika kwihi eka tindhawu ta Giyani ku ya laha a va tshembise hako hi ndlela yaleyo va ko deputy director general lava hi nga ta va kha hi bula na vona tatana Risingmati Mathe kambe hi nga se bula na vona hi sikuneni twa ku mahungu ya misava hi nga tshembisiwa wona ya yimise kwini nhlekani enhlekani botpet swo boya hongonyi yi tikeriwa ku famba hi ku loko mo swi langutisa kahle vanhu lava loko va sungula va vule kahle ku they are all willing ku va to work for the society and Steenhuisen hi un'wana wa lava ni nga n'wi twa ni n'wi quote marito loko a vulavula hi mhaka ku voho they are not into the positions so loko ri ku voho indeed xikongomelo xa voho i ku tirhela society a ni swi tivi ku i yini lexi endlaku namuntlha swi kumeka swi tika ku hongonyi yi siku yi ma yi famba leswi swo hi komba ntsena ku vanhu lavawana a va seze va tiyimisela ku va tirhela society ku loko ri ku hinkwenu ku navela ekun'we ku tiko a ri yimi ri famba ivi economy yi kula ku va na mintirho a va fanele swi nga khathaleki ku i mani a nga ka position yo karhi so leswi swi demonstrata ku voho they are into position a mi ri na mihlave inkomu khalanga inhlekani botpet minjhani xikan'we na muhumelerisi na ta khumbanyana leya mfumo wa nhlengelo ntwi mi tshama ka yin'wani ya ku swi toloveleki ku loko mupresidente a za a hlambanyiwa hi nsota wa kona ku tivisiwa cabinet so loko sweswi hi fikile hi nga fika kona ku ri mvhulu swi nga vi na xikombekiso kumbe xikoweto xa ku cabinet yi ta tivisiwa tanihi vavhoti se swi sungula ku hi tsekatsekisa ku loko hi va vhotelini ivi ku va na mfumo wa nhlengelo loko swi ze swi teka nkarhi ku ri hi ku hi tolovelo loko ku nga ri na mfumo wa nhlengelo ku malembe lama nga hundza cabinet se a yi va yi tivisiwini ku le ku endlekeni ka yini hi ku hi langutisele swintshwa tanihi loko mfumo wa nhlengelo wu sungula ku va kona ku
kumbe wu nga hetela na matirhelo man'wani ma ku olova na ku vevuka na ku tisa leswi hi nga langutela swona. Hlekani lonene Botpet Kalanga. La ti nga karhi mitsu kona sweswiwana ka nkarhi lowu ngele ka wona ku va president va tsandzeka ku humesa lava va fanele va tirha na vona. I mhaka ya DA yi hume kahle clear yi ku yona ke yi lava ku va na deputy president wa yona. So hi ku president Ramaphosa va huma ka ANC la ku nga deputy president ya country le already a yi ri kona. Hi yo problem ya le ko ti nga ka ko ri mintsu ntsena demand leyi ta ku na DA is too heavy for Tatan Ramaphosa. So ava after va fanele va endla yini sweswi. Kambe nhlamulo I yin'we ya simple ku ya hi mina anta ku aba teki Hastings Hazen yaloye aba deputy president na luya wa ka ANC aba a ri kona ku fanele swi nga ndwa Tatan Mandela. Hambi leswi Tatan Mandela ava lava ku lavaya va valungu va kota ku hi dyondzisa ntirho ta kota ku rana tiko hi hexe I ntiyiso se na rona for 30 years ina ku tsakela khadi ka mata le ka hinkwavo. Ila nga kona mixer omgana lona FM xiphemu xa vumbirhi lexi xanaka ku Afrika wa vulavula 12 timinete ntsena yi bela hora ya 13 hi ya mahlweni na ko wa Afrika wa vulavula Deputy Director General ka timhaka ta milawu na ku landzeleriwa ka yona na ku vona leswaku ya landzeleriwa hi ndlela leyi hi vo hi va nga ta va kha hi bula na vona nkomiso va Deputy Director General for Regulation, Compliance and Enforcement at the Department of Water and Sanitation lava hi bulaka na vona Kumba Xolani Zwane. Mr. Zwane, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM in Hlekani. Good afternoon, Patrick. Thank you for inviting me to your station and good afternoon to your listeners. I see. Mr. Zwane, I understand it's not for the first time we speak on air from your very department. How have you been in terms of improving your Xitsonga? Is it still bad? We have been doing our very best. We have implemented a number of systems improvement across the board, and I think there is a lot of improvement. And the more we do these drops, and this year we will be issuing doing the one for the green drops, and we believe through our engagement and support, we should be able to see some improvement there. Okay, the reason why we called you today, it's the issue of Middle Letaba. I understand the department has since issued a statement to say the issue of Middle Letaba will be handled by the ministerial task team. Let's start from the beginning then. When and how was this team enacted, and when is the process expected to start? Thank you, Patrick. Our minister has been receiving a number of concerns from the community who are affected by the challenges with the Middle Letaba Dam. I think he subsequently then visited the area when he was in Limpopo on that week. He was there on the 23rd and 24th. He first visited the site himself. He went up the catchment just to review from the source of the rivers that are impacting on the Middle Letaba. And then on the following day, he held a meeting with all the stakeholders. The meeting was held at Chief Mdengeza Traditional Authority, where he then gave an opportunity to the stakeholders to express their views after having seen for himself the status of the catchment from the source of the catchment, and he even visited as well the Middle Letaba Dam. And at the time, it was 2% full. So when he listened to the concerns from the community, and then the presentation from the department as well, he then made a decision in consultation with the management of the department and his deputy ministers that he will then institute an independent investigation into the water challenges, because what he was getting was that maybe there is some form
of a trust deficit between what the department has been doing in the area and presenting to the communities versus what the experiences of the communities themselves on the ground. So on the 23rd, he announced the establishment of a ministerial independent investigation panel. Subsequently to that, he then looked into the provisions of the Act to say which Act can allow him to be able to implement such an investigation without any delays. He then instituted this panel after developing the terms of reference for the establishment of the panel, which will be led by a deputy judge. By a judge. We then were mandated to take this draft terms of reference to the communities for the communities to have sight of the terms of reference, the scope thereof, and what will be the panel be doing. We presented the scope of the TORs to the community. They accepted the scope, and we are hoping that at the end of 6 months, when the panel is done with their work, they will go back again to present to the stakeholders, and the minister will then take the recommendations from the report and implement them. What could have necessitated this task team? I'm thinking, is it because the department doesn't know what could be the cause, or there is something more to that? There are a number of issues to the investigation that will be conducted by the panel. The key issue is that they need to investigate why some stakeholders within the Middle Letaba are not getting their allocations of their water, and also why the Middle Letaba only filled up, I think it's reported, it only filled up around year 2000 when there were floods as well at that time. So the investigation would be focusing on a number of issues. The issue with the water resources that are supposed to be supplying water to the dam, and also looking exactly in terms of the dam itself, the issues of location and the issues that are causing it not to fill up. But it will be a comprehensive. I don't want to preempt the work of an independent panel. So they will look at the issues from the water resource planning approach, looking at the feasibility studies and the planning documents that were available when the dam was conceived up to construction. They will look into those documents, and then they will also be looking at what is happening upstream of the catchment from all the water sources that are supplying the Middle Letaba River. They will be following the river, they say, from source all the way up to the Middle Letaba Dam to investigate what are the issues impacting on the dam. And then they will also be looking at the issues of legislation that is the department relied on dealing with water resource management issues, just to understand on the provisions of the necessary legislation, and then also check on the compliance or implementation thereof by the department. And then they should be able then to advise the minister if there are any gaps on what the department has been able to achieve. Now, just recently, maybe on a different issue, in Tate's one, the issue of compliance, it's a challenge. More especially because of, is it lack of laws or lack of enforcement? Because with water, the challenge now is also the issue of illegal connections, which is also a problem. And in an event that people decide to divert, whether it's a river or a donga
or a pipe. Do you have, as the department, some mechanisms to can try and punish those who are offending, or those who are not following, or who are disturbing the infrastructure as it shall have been put? For example, the issue of diverting a river, a donga, closing up a river, a donga, diverting a pipe that has been put by the Department of Water and Sanitation. Yes, we do have appropriate legislation. In terms of the National Water Act, we define that when someone is impeding or diverting water from the water resource, they have to have a water use authorization, which can be granted by the department using a number of the authorizations that we have in the department. We do have processes that water users can use to apply for the water use authorization. But in cases where either ourselves in the department, when we are conducting our compliance and monitoring activities, we do identify areas where there is non-compliance. We do then give the opportunity of the alleged illegal or unlawful water use to make representations to the department whether that water use has been authorized, or it may be from the previous legislation, maybe it can be deemed an existing lawful use, or any other authorizations that they might have that they are using for them to have that access to the water for water use. We then do our own investigations, and if we identify that there are issues of non-compliance, we then take the necessary use the necessary provisions of the Act to make sure that there is compliance, and it may lead even to the department ensuring that the water use is discontinued if there is the proof that the water use is not authorized. How about the issue of nothing about us without us phrase? I'm looking at the panel here. It's run by, or it's led by Judge Mwepe, and the deputy is let me see if I get the name correct here, so that I don't end up ruining. It's Judge Mwepe who is the chairperson, and the deputy chairperson of this very committee, it's Murombo, Professor Murombo. Tell me, how were these names selected? I would think, maybe I'm being tribalistic here, Mr. Zwane. I would think we would be having the very people that are affected. In this case, people from those villages who speak my language, for example, who knows the history of everything. How were these names chosen? There was a due process, Patrick, which we followed as a department. The minister stipulated that for independence and to make sure that this work is done as thoroughly as possible, it needs to be led by a very experienced judge who has also undertaken similar investigations or even led commissions. There was then a recommendation of Judge Bernard Mwepe, who is very experienced in such matters and is a retired judge with also experience in terms of human rights. He was then identified after a due process of also looking at other requirements in terms of the scope. And also then his deputy chairperson, Professor Dumai Murombo, is an also experienced legal expert who have also been a member of the Water Tribunal for many years. He's also very experienced with issues of water law. And then there are also other experienced professionals from geohydrologists, hydrologists. There we've got
development and social studies aspect who are part of the team who will look into issues of development and social issues. And we also have people who are experienced in terms of agricultural engineering. Remember, there are other farmers who are also impacted by the water challenges in the Middle Etaba. So these professionals were evaluated after due consideration, and as the name itself says, they are independent specialists. They will not be accountable to the departmental officials. They will only be accountable to the Minister of Water and Sanitation. And regardless of who he is or she is, since we are waiting for the new cabinet. Yes, yeah, it's a appointment by the Minister of Water and Sanitation, regardless of who he is there. And you spoke of 6 months. After 6 months, what will be happening? There will be a meeting on a bi-weekly basis, and after capturing all the information that is available, whether it's information that's available technically on desktop, and they will also be having field visits. They will also have meetings with the affected stakeholders as part of their scope. And then they will also maybe mid-term or bi-monthly basis present progress reports to their principal. And then at the end of their term, once they've been able to finalize their report, they will present a draft report to the stakeholders as well as to the minister, and to get more comments from the affected stakeholders, and also to verify any findings that they may have found on the ground. And then they will present that report to the minister for implementation. It will depend then on the nature of the recommendations. I see. Mr. Zwane, we really appreciate your time. Thank you very much for giving us time to speak to you this afternoon. Maybe the next time we speak to you in the department, it's when we would want to find out what is the status of the issue of water in Giyani. Maybe that will be done by another person, I don't know. But be that as it may, thank you very much for your time, Dr. Zwane. Thank you for having us, Patrick. All right. Para ba bulana bona nkulukumba Zwane kusuka ka timhaka ta mati na nkululo lava kha va vulavula hi timhaka ta milawu ya mafambiselo leyi ngeri yi fikiseka ku va ndzawulo yi simeka komiti leyi nga ta vona leswaku ku langutiwa hi kenta timhaka ta mati ya le Stekerefir Middle Letaba Dam. Va ngeri komiti leyi nyikiwe ntsevu wa tin'hweti yi ta va yi rhangeriwe hi Judge Bernard Ngwepe, lava nga ta va kha pfuniwa hi Professor Murombo, lava nga ta va kha vona leswaku ku hetelela ku langutiwa ku endliwa vulavisisi bya kenta. Vulavisisi lebyi xikongomelo ku ri ku lava ku ta twisisa xana xi nga xivangelo xi ri yini xi nga endla leswaku damu ri ra Middle Letaba kumbe ri le Stekerefir ri nga ha tali. Se i mhaka leyi nga ta va kha yi langutiwa hi kwalomu ka ntsevu wa tin'hweti ku fika maheleni ya lembe, leswi nga ri haxawa loko lembe ri sungula hi ta va kha hi swi tiva ku xana xi nga va xivangelo ku ri yini lexi endlaka leswaku damu ra Stekerefir ri nga ha tali. Loko se xivangelo xi kumekini kumbexana ku ta kota ku vonaka ku se ku endliwa yini hi xo timhaka totoleto. Xana mina milawu ke ya mafambiselo leyi yi lawulaka timhaka ta mati na ku va van'wana va cincisa va cinca tiphayiphi ti kongoma tlhelo rin'wani, van'wana va ku hayi na swo kutani hi ndzawulo swikoho swoleswo hi yo mhaka na sweswi ve le ku tirhane na swona ku vona leswaku milawu yeleyo yi hetelela yi sariwa ndzhaku kumbe yi landzeleriwa ku va ku ta ololoxiwa xiphiqo xolexo. I mhaka leyi a hi va rhambele yona tatani Zwane. Kasi xin'wana lexi a hi lavaka va vutisa xo khombo ra ko i ku a hi va tirhani na swona i timhaka vona va tirhana na timhaka ta milawu na ku tiyisisa leswaku milawu ya landzeleriwa. A ku ri timhaka ta mati lama nga endla leswaku vaaki ve le Kremmetart va kombisa ku vilela mpundzu lowu venge ku ha mati. Na mehe loko ni fika la Giyani hi Ravumune ni kume ku ve ri mati ya qine ku huma hi tolo ku ri Ravunharhu, ivi ku Ravumune, ku Ravuntlhanu, ku Mugqivela,
ivi loko ku sonta ku ri khoma humako se a ni swi tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri yini kumbexani vaaki va byeriwile ku hikokwalaho ka yini ku nga vangi na mati kambe a ni vonangi laha swi nga vulavuriwa kona hi ndlela yaleyo kambe kumbexani kun'wana vanhu vaaki va byeriwile hafu ku bele awara yan'we hinkwenu tweni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimisekweni kusuka kwalano hi ta va hi ya mahlweni ta ka riqingho rero ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za kambe sweswi mahungu ya awara ya mbirhi ya ta va yimisekweni hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka matimu ya DA mi tshama mi twa va ku DA yi yimise munhu vuxirho kumbe ku va yi n'wi tshinya endzhaku ka loko a hehliwa hi timhaka ta xihlawuhlawu hi ku sweswiwani ku na xiviko xi nga huma xa ku komba ku DA Federal Executive Council yi yimise vuxirho bya Ronaldo Hose matwa Ronaldo Hose loyi hi ku vani va swi endle swo mahandle ku vanhu va le handle a va kombeta ku ri munhu loyi munhu wa njhani u kombeteleni kambe DA yi ya swi endle matsundzuka Mani de Freitas un'wana wa member of parliament loyi ni nga tirha na yena Gauteng va n'wi hlongorile loko a yivile timali and a ku ri munhu loyi a bahiwa ngopfu hi ANC a ku ANC corruption kambe na yena va n'wi khoma va DA va n'wi khoma a yivile timali a ku ri a sutile Gauteng legislature a member of parliament at Cape Town kambe a va zange va rhandza ku ri va swi publicize ku ri swi tiveka ngopfu hikuva na ni vona ku hina vanhu va hina hi va swikulu a va na thyaka a va yivi timali ta mfumo kambe Mani de Freitas yellow ke a nga ha ri member of parliament va n'wi susi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero mgararo FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Komandana xiyimo xo tika swinene lexi mindyangu yin'wana yi nga hlangana na xona ngopfungopfu loko yi languteka timhaka leti ta ku va xibazana xi tlumbana na lori timhaka to tika swinene timhaka to tika leti ni le ku ringeteni ku lava ku ti hleketa ku ti nga va ti vula yini ka mindyangu ya vanhu lava va langutele va maxaka ya vona varhandziwa va vona swin'wana hi nga swi papalata ma swi tiva loko ho cinca matikhomelo ya hina lomu magondzweni ku helelana mbilu ku jaha swi nga fanelangi ku ka hi nga landzeleli milawu swin'wana hi nga swi papalata lava van'wana va hi pfunaka ka timhaka ta swa le magondzweni va rizamini khale ni a mi ta twa ani wa khale ngopfu kambe a ni swi twa khale to va khoma ku movha yi buluke thayele vanhu va lova movha yi tshovekini a swa ha talangi sweswo vanhu va dlawa hi swihoxohoxo swa hina vachayeri hina vanhu leswi va swi vitanaka human error loko swi kota ku swi papalata sweswo a hi nga ta fika ka swiyimo leswi hi hlanganaka na swona xiyimo xo tika swinene mingisero mene kambe swi tana hi ku mingisero mene 0860002543 a hi ringeteni loyi mingisero hi twa ku a nga va wo sungula loko hi vuye ka tlhogomaka ta mahungu nhlekani a ni kumaka munhu la nhlekani swi vula nga ni yo hatlisela 0860002543 inongona ku Afrika wa vulavula a ni hatliserile kambe sweswi se hi fikini nhlekani tipi minjani hi pfukile minjhani na no hi pfukile miri nga vileli hi timhaka ta GNU hi ta swi vona loko hi fika kwahalaya ku fana na NHI mi nge te hi nga vileli no dipi vana hi vilela swinene GNU ma vona dipi loko mo fostela vukati byi nga yi heli mi ta hatla mi divorce swinene loko ntombi yo ka hi ku a yi mi lavi ivi mi zama ku tisasekisa mi tlhelela mi endla na yini hambo vuya dipi mi tiva ku a swi nga ta ya kule so GNU ku fosteriwe swilo leswi hi ku vona ka mina a swi fanele swi nga swi fosteriwa wili ya vanhu yi ve rivaleni yi vulavulekile swi basile do swa durha mara a ku fanele endliwe man'wana maendlelo
hi ku hlaya migingiriko ya la tikweni aka mitlawa ya tipolitiki a ti swi koti ku tirha ndhawu yin'we tipolitiki ta hina loko hi yo dyondza yaleyo ku hi swi vonile ka ti-metros ivi hi tirhisa data tanihi xikoweto xa ku a va nga ta swi kota ku tirha swifaka national no ka ni nga tivi ku ignorant kumbe mara ko va ku leswi vulavuriwa swa ku interest leyi fanele ku yi phushiwa ya vanhu a ntiyiso loko a ku phushiwa ti-interest ta vanhu county first and then leswin'wana swi ta hele ndzhaku a yi fanele na president a resign khale ngopfu leswi a swi nga ta vanga na ntshivarichiva lowu nga koho kumbe ku kokelana once a huma i pfule xipesi xa deputy president ku a tlanga role new face all together 2 a hlayisa na integrity ya yena ya ku ni luzile na amukela monsuka just ku endla sweswo u ta famba na xinguti za ya sirheni va ta ku hlonipha ngopfu vanhu mara loko wa ha fostele ku vukata byi hanya hambiloko vanhu va vurini ku hayi ku thenzi wena mafambiselelo ya wena surely u fostela mhaka leyi nga ta ka yi nga humeleli a hi helo na GNU lexi ni nga xi vulaka ku vana va brace up a serious challenge va ta hlangana na yona ka GNU yikulu ngopfu because mi teke ni ta ku yini hambi ni ta ku mi teke nyoka na feni mi swi veka ndhawu yin'we swi hava vuxaka totally I don't think laha ku nga na feni na nyoka swi nga hanya swin'we now mi ya teka DA mi veka na ANC ni mi byerisi ku le ni nga fona ro heteleni ku MK ANC loko mi teka percentage leti ka teka MK mi ti hlanganisa na ANC ti mi nyika exactly 57 liya yi ri koho last time so group yi fambini liya lexi a xi fanele xi vekini sweswi ku va limita swa pride yi ya hansi kulumba luya ti humela kunene me ku vona ku ni luzile ku fana na matiko man'wana a ni na nkarhi ngopfu a ni ta mi mentionela sweswi just ku luza ntsena va huma kunene monsuka a fana yo suka ivi ku nghena luya ivi luya pfulela luya wo tshuka kumbe wo basa xipesi xa ku a ta va deputy president a swi ta hunguta hasahasa leyi nga kona mara swi nga ku yisa helo na sweswo because tinyexi na timintla hi xixi yin'we dp mara loko mi nga risanga mina na tiva mi ku yisisi policy ya swa yi fani tinyoxi ti haha ndhawu yin'we ene ti endla vulombe lexiya xin'wana a swi hahi ndhawu yin'we mara swi endla swaka se mara loko wo ka yi nga swi tivi i ta i swi swin'we se DA na ANC ko hlangana tinyoxi kumbe mo ni tirhisa tinhongana swi haha ndhawu yin'we swi ta swi ta hambana loko mi ta kuma dongi yo bola hi ku tinhongani ti ta sala ku hundza tinyoxi i problem leyi mi nga na a mi helo na GNUDT two hi lama mi maka mariti ya mehe mi ta vuya mi ta ivi swi ta chayisa kumbe swi nga se ya kula a ku vala swi ya kona loko mi lava ku endla swilo swi hanya ni ta za ni ya ka mufundhisi Amos 3:3 yi ri vambirhi va nge fambi swin'we va nga twanananga lebyi nga la vuxaka vo twanana ku famba swin'we i compromise ya ku lowun'wana i le ku fosteriweni hi van'wana the background politiki ya n'wina DP yi le ku influensiweni swinene hi vanhu andlala mavonelo ya wena u tshunxekile Afrika wa vulavula mdzevula xinqingo xichinani lexa xi ni nghenini ma vulavula hi timhaka ta ku mfumo lowuwani tipolitiki ta hina ti hlohloteriwa kumbe ti kuceteriwa hi swilo swo tala ivi ri xi nghenelela xinchinani lexi a ni laha ni nga kona ni kota ku xi vona mdzevula a ni tivi ku ma ha ri ko layinini kumbe mi hele mbilu mi famba na a nga ha ri kona mdzevula mdzevula hela mbilu mdzevula nga hele mbilu mani makwavo sorry a ni nga koti ku xi vona xinchinani lexi ya laha ni nga kona ku va xi ni nghenelerile hi ndlela yaleyo kambe swi ri tani mingisero Munghana Lonene FM i 20 kahlekahle 18 timinete yi nga se ba awara ya mbirhi nhlekani lowu loko ku ri ku ma swi kota vuyani mi ta hetisa hungu leri ra mikha mi ta na rona ra ku tipolitiki ta hina ti hlohlotela hi swin'wana loko ku ri ka a mi swi koti ni khomeleni ku va riqingho ri mi tsemeni hi ndlela yaleyo a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ahee minjhani hi pfukile sesi minjhani n'we vukile mina ni ku le ka traffic department loko a wu swi antswisa hi ndlela leyi n'wana wun'wana loyi a kumaka driver's license ku va na form leyi a hlambanyaka koko na swi tiva ku ni ta chayela ku nga ri hi vusopfa na swi tiva ku loko no endla nghozi
ni vavisa munhu i vutihlamuleri bya mina loko no dlaya munhu ni ta ya ni ya nghena vutomi hinkwabyo a jele ni vula leswi ku mina ni kume driver's license ni ri na 19 mara leswiya swa ku loko munhu ku va na nghozi ya movha u vavisa munhu maphorisa ya ku pfulela nandzu u ya tenga u khomiwa hi attempted murder ni swi tive ni ri na 25 so swin'wana hi leswi endlaku vanhu va driver hi vusopfa a va swi tivi ku va nga nghena njeli kambe handle ka ku chava jele hi ri yini timhaka ta vutomi ku switandzhaku swa vusopfa swi hetelela swi tisa switandzhaku swa muxaka munhu a swi koteki ku hi swi languta na hi tihlo rero swa lava kambe vanhu vo tala so ni vulela ngopfu sayitini ra mina ni tiva ku loko maphorisa ya ta teka statement laha va endlela ku loko u ri na insurance ni kota ku ku lunghisela movha wa wena then we u nga vaviseka u ta ya a xibedhlele ni tshemba na vayingiseri vo tala leswi va tivaka swona mara loko va swi tiva ku a swi heleli kwalano wehe your account then hi swona swi nga ta va tshembisa ku driver hi swona hi ku un'wana i fambe hi movha ya hi le Eastern Cape sweswinyana a nga hetelela a dlaya vanhu hi movha ya BM ka vo fika 5 loko ni nga hoxisi i xiphiqo na xexo a tsutsuma nyama laha va swi endla ni va swi teketa ku ri munhu u fanele a tivisiwa ku ku na CCTV vanhu va swi tivi ku technology loko hi nkarhi lowu ni endla nghozi a Giyani va languta vanhu lava nga chayisiwa ti-phone number ta vona va ti linka ku i mani a ri kusuhi ya mehe yi ta humelela laha ya 063 ku hi wehe u nga chupa vanhu lava va ku kuma se munhu a ve clear ku ri swi vula yini vutihlamuleri tanihi muchayeri u rhwale vutomi bya wena na bya vanhu va mune a nyika crossroad u langutise 4 ya timovha so a wu drive ya wena u driver ta 4 vanhu a va swi tiva hinkwavo lava yaku ku reneweni ti-license a va hlambanyi lava yaku tekeni a va hlambanyi va pfuriwa mahlo hi ku na mina ni ya swi tiva after 7 years a ni nga swi tivi hi loko a ni nga endli nghozi ya movha ni byele ni n'wina lexi nga endla ku mi swi tiva ku lo ndleka yini a va lo mi byela ku ndleka yini ku lo vona munhu a nga chayisa un'wanyana se hi tlhe hi yima hi nkhinkhi laha ku hi yimele maphorisa loko va fika laha va n'wi teka va n'wi hoxa veni ai se va ku i attempted murder hi hlamala hi tlhe hi swi landzelela hi ya kwaleyi va fika va ku phela wo ku khoma no ngikhoma njhani hikuva na ti-insurance va ku i attempted murder because u n'wi chayise munhu luya u vavisekile ma n'wi vona ambulance le ku n'wi tekeni se hi laha ni nga swi dyondza kona a ni nga swi tivi ya na mina ni nga swi tivi ni swi twa namuntlha ku xiyimo xi famba njhani ni mi khenseni mani na khensa swinene tlhelo rero mi nga ta na rona inkomo so inkomo seswa mina 0860002543 nambara ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela tweet kusuka haleno a Giyani hi ku tisala nangona ku Afrika wa vulavula enhlekani a kuna munhu la 0860002543 in number leyi nga yi tirhisaka un'wana mi yingiserilo enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene aya botpete njhani pfokeli papa minjhani porque ka vona Trevor Baloyi man mina na comment ka le ya hongonyi ne yeah so botpete lexi endleka ku hi lexiwani ku byela ntiyiso i ku timhaka ta ku a swi le ku oloveleni president because loko mo langutisa kahle i timhaka ta ku va sayine swilo va nga swi tivi va sayina yini but hi ku ya hi mina president a va swi tiva ku mara n'wina mi swi tivisa ku va sayini swilo va nga swi tivi va sayina yini hi ku loko mi ku a swi le ku oloveni mi tshaha yini lexi xi nge mi xi ndlaku ku mi ku a swi le ku oloveni mi swi vona kwihi ku a swi le ku oloveni mitsaha hi laha loko fikile Balula va n'wi correcta hi Helen Zille aka SABC aka nongonoko lowa wa misa luya va n'wi correcta ni swi komba ku yena a nga ri aware ku i sayinele ngopfu yini loko va ku byela leswaku a nge vi na matimba ku nga ri na 30% leyi nga ta yi huma aka DA ma understand and loko mo langutisa kahle langutisa na kabinete leyi nga langiwa va KwaZulu-Natal the way le ku langweni vu kona swi fike Gauteng swi fika swi tlimba why swi fane swi tlimba a Gauteng
manda se ka province tin'wana vele ku langeni ka provisional cabinet but usifika ka Gauteng usifika na ka national sifike sikhimba sikhimba ka yini because of sweswiwani ngoba sona ku sibona leswaku okay sweswi hinkwaswo hi nga swi endla hi swi endlini and leswi fast mhaka ku byela kwala kota ku fuma mfumo ba endla everything mara va nga ku languta hi vuxokoxoko ku ya amahlweni and ubona ngisa thuti ya hele ndzile today la nga languta a vula va straight ku bona bana matimba bana ba 30% leswi la ANC kwa leswi nga swi endla and this thing na chabuteki Titombo Wayne ba swi vulavurile ku this thing is not a government of national unity yele 1996 sweswiwani timhaka ta this is a coalition between ANC na DA and lava vanhu va swi kona sweswi swo bopet na me ta vuya bopet lera ku matsakela ku loko a mi ri kwele ku nga na president mi kota ku vona ku endleka yini Sipoma ku mina speed but a swi vonakali matsakela ku anta va ni ri kota and me swi endla swivuriso swona leswiwa na ta ku xo sungula khale a languteni from ka freedom charter hi vulavule timhaka ta ku hi fane hi kera the wealth of this country but so far i ncini xi hi tikisaka because of ANC yi ve na matimba ku yi nga teka vandla rihi na rihi yi endla government but they didn't want to do that why so sama yele nga swi andakule mahlweni kwi manda set and then tela mtapeki no kule kushokweni ka sweswi nga ta va swi nga ta kota ku va something which is going to be concrete for life a swi kotakali because the policies ta DA na policies ta ANC or the policies ta progressive organization a swi yelan at all and DA it's a capitalism they believe in that system and then another one believe in socialism so sona a skangani leswi la ku ta ku yeni botet Nemetri. Sure about it. Income 0860002543 ya mahlweni ndakalesh. So mixero mngana lona FM nangana ku Africa wa vulavula ka mngana lonene inka etminati nga seva aura yambiri maunga msava na ngwabvuma ibe kusuka kwanano nangana ku tsumala mina uta mahlweni hindlela yena ai ngobeni kabeka he ku mixero me 0860002543 inomboro leyi tirhisaka hi kota ku twa tlhelo ra wena maka ka timhaka leti unga baka urina tona n'wana ndrumela hungula u khalanga ai leswi swa ku khomiwa ka munhu ba ku attempted murder anti kambe kumshana banga swi twanga kahle la ya hi ku accident is an accident but the issue of detaining the driver after accident is finalized only by standby prosecutor anti yo magana kuna jonda kwa ngwemiri amkele ngwana mingiserelo nhleka Khalanga okay fokele mjani papa I forget ningenela ngopfu ku basisa leyo Khalanga ni porisa sisofuna na seso ehlangana na sona swingandleka maybe sisi va nga swi twangi kahle ku that's why fanele hi nyike verdict ya kona ku ve ku va yini loko munhu loyi a khomiwile va n'wi charge hi attempted murder va vuye va n'wi gweva na le ka muchuchisi ka magistrate phela ku va maphorisa va ku charge hi nandzu wo karhi a swi vuli ku se u voniwe nandzu kama wun'wani ku ngo va ku pfumala ka vutivi ka maphorisa kumbe ku ri na maendlelo man'wana lava lava ku maendla that's why va ku a docket has been opened for further police investigation kumbe va hleketelela ku munhu loyi u endle accident leyi a dakwini kwalayo hi kona munhu a nga ta chajiwa hi mhaka ku ri a wu pfumeleliwanga ku chayela u tswotswiwile na loko munhu o fa Khalanga swi nga endleka i chajiwa i culpable homicide kumbe ku va murder depending ka ku magistrate loko tsete ku halaka ti-prosecutor va ta fika va yi hlela njhani va languta hinkwato ti-elements leti ta ti-crime mara se laya a fanele va hi basisile ku loko se yi famba yi ya le a ka muchuchisi yi viye yi famba njhani u gweviwini munhu loyi kumbe u humile na leswi a fanele va accident Khalanga leswi vula ku khomiwa ka yena laya a ka ndhawu leyi ku nga humelela nghozi swi nga va swi ri sweswiya swa ku heyi van'wana loko vo chayela va popiwile va vona va endle nghozi va tsutsuma ivi va nga ha koti ku tekiwa ngati ivi swi nga ha vi na vumbhoni ku himpela siku leriya loko va endla nghozi leyi a va pyopyiwile himpela Khalanga hi swona sweswo loko mo tshika munhu a famba mi ta kuma ku a tswotswiwile kumbexana a ri ka ti-drugs tin'wana I mean very swidzidziharisi swin'wana mi se mi ta swi prova njhani sweswo mi fanele mi n'wi teka mi ya n'wi breathalyzer
abe mi nguteka mi ngisa clinic kumshana a drug alcohol evidence center baya batsusa ba teka ngati ka lesa ba kota ku ya checka ku okay ala laboratory ku impela munhu ada kwena kwala eko tingata vuya utachina kwala mara na swin'wana swi nghenelelaka a hi ngo maphorisa lama ma famba ndaka wena ku na tiroboto laya ele ku tsutsumela roboto yi ri red ku tlula munhu a vuya wena u chayisa munhu luya roboto yi red i swin'wana leswi maphorisa va nga ta ku pfulela case va ta motivate ka xitatimende xa wena u ve negligent ka madriver le ma wena so hi swin'wana leswi swi langutiwaka sweswo and loko ze ku va na element leyi va yi vitanaka negligence swi komba ku se yi ya ka culpable homicide a yi nge vi mad cause ti-crime leti hinkwato khalanga ti na ti-element letiwa hi tona ti langutiwaka before munhu a chajiwa kumbexana a gweviwa loko hi sweswiwa ni pfuna docket ni nga mi charger wrong n'we mara hi ku ya hi xitatimende xa mina magistrate kumbe prosecutor loko se case yi ri le phakati va nga cinca charge liya mina loko se ni ya court ni hlamala ku hayi munhu loyi i nga n'wi charge hi murder hi cincini hi vuyisela ka culpable homicide based on the elements leti hi nga hlangana na tona laniwani hi leswi ni endlaku ku ni wu rhandza ngona n'wana kolowa ni khensi swinene makona ni kombela ku before ni famba khalanga ne before ni famba a ni nga lavi ku yi khumba ku ni twe laya mbe ku vanhu lava va loko se hi hala ka hongoni vanhu lava va ngo a mi vutisa ku lukumba n'wana ni tiku i mali vito ra yena nga ku luya wa MK mara i ri i rhandza ANC a nga yi zondi MK ni rivele vito ra yena mi ku mara hi vo n'wina mara mi swi vule loko se a fambile hi vo n'wina mi nga n'wi landza Ramaphosa mi ku ana u ta hi rhangela yes kalanga ku na leswi hi swi vitanaka confidence ka munhu oi ri ri tsema tshungule la bata ku na leswi swi vitanaka confidence i ri tsema antiko va lata ku yini okay va angurile mdzebula lava ku hayi khalanga masiku tinguluwe ya ri ntsema loko na rindzele ku hela ka vunavetisi no aya khensa swinene mdzebula 0860002543 sala timinete ta mune ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu wo tsakisa lowu lowu na n'we mi tinyika nkarhi ku wa mi yingisela ha khensa swinene na van'wamabindzu lava teka xiboho xa ku xavisa ka nongonoko lowu ha mi khensa swinene yana ni mahlweni leswaku imani yangweni mi ku nghena la a swi pfuni nchumu mi nge swi koti tanani mi ta vulavula na loko mi nga se swi tiva ku imani a nga ta mi pfuna ku va mi kota ku navetisa lava ni kolomu mi va ku mi ri kona lava ni tinomboro ta Sesi Rose Chabalala hi von'winyi wa xitichi va ta mi byela ku loko la ku ta navetisa i ta la hala kambe lava ni tinomboro ta Sesi Rose Chabalala mi navetisa ivi swi tiveka ku n'we mina bindzu kwihi loko ro ze ri twiwa ka radio va ta ku hi ri twini le ka radio hi ro swi va ku hi ra mampela ma hi va mhaka ko un'wana mi yingiseli loyi nhleka nhlekani va kosi minjhani va vukosi rina meri xikhamba okay but aka mo mi to na vukosi bya ka Mathewula a no kumbe ka nghena ka yona mo nghena ka nhlokomhaka but na ku hlamula ka leyi wa hongoni mara before nhlamulo hlamula ku mhlakona leswi mi nga byela kulukumba luwa ku hi n'wina mi nga landza president Ramaphosa le ku ata ta rhanga tiko na mina mi se kona khale ka general secretary ya ANC Mahashule le Nazareth yena nga vota hi munhu sungula ku reza boko a ku nona mina ni vota Ramaphosa ko ava murhangeri se namuntlha loko a nga twisisi ku wase ku estimele se xi koka xi ku ri matorikisi se ya koka nhloko a tlhelela ndzhaku hi twa xi nga bi reverse mara anyway butphel na nghena ka le ya hongoni la hongoni butphel loko ni karhi ni vulavisisi bya mehe kumbe xana analyze politiki la Afrika-Dzonga no kuma nga ku swi va ku tikeleni president because ma vona vanhu ro fana na va Patriotic Alliance va PA va te hi nga yi nghenela GNU ntsena loko ku ri ku mi ta nyika department liya ya Home Affairs se loko va yi kuma department liya dokodela a ri ve mbyaleli vo va ya kwini lava va DA va ku loko ku ri ku hina mina ku hi governor swin'we hi va national unity mina ni nga Justin Hazele na ku va deputy ya ANC ya ruling party kumbe un'wanyana deputy a ku vi wa DA and then tatana Palma Shatile va kwini ma yi vona loko ku ri lava van'wana lava loko mi la ku vula sweswo
mene fika la ni nga switshembi ku nga va ku ri swiphiqo sweswo hi ku loko ku ri ka ku ri swiphiqo sweswo loko va sayina a va sayinela yini loko va ku va ta tirhisana a va sayina yini a va sayine hi reason ya ku va ta nyikiwa ti-position loko ni yi analyzer a ni boot prep sweswiwani loko mi karhi mi xavisa xisakani xa mazambhala hala handle mi xi va xi ri phaketi ri ri fulo se mi pfula rin'we leri ri nga saseka mi ta mi advertiser hi rona hala ndzeni mi kuma ku na lama nga moxeka se swi nga na maribye na hinkwaswo va ku tshama maribye la phakati laha se ni hleketa ku loko va tshama xava sedirindzwe ka saka va ku nguluve a hlangano yo kaya se nga leswi ku humeleleni la ka GNU loko ni hi langutini bootpad hi ku loko ni langutisa president va nga va sayine ku no a hi hlanganeni va xilo xin'we no va pfumela mara loko va sayinini swi nga havi xiswona ku okay vanhu vo fana na madokodela or ni mtswaledi va ha kwini va fana maxatile va ha kwini ma hi vona loko se va karhi va hoxana hi maribye Patricia va rimani loyi Helen Zille na matsalaninkulu se hi kombisa kahle ku va ve va twanana mara a nga a va fikisana kahle ku va hoxana hi ti okay kari wo ungani bondo ka mingisero men nkezi swinene ayi gimeteni kwala nkezi swinene mingisero men fabisa sho mingiseri nongonokolo a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasi mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane na nongonokolo nakambe munjuku ta va kha ku tisela wona tweak suka studio 4A Polokwane handle ka sweswo la a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasi ya nga tlhela va ko le a studio 4A ku vona leswaku swilo swi famba kahle na tinqingo ta na titeka kasi hala ni nga ko a Masingita Mall ni na Sunduza wa ka Minga na Patrick Shah hinkwavo va vona leswaku mina na wena hi kota ku twala kahle nhlekano awara mbiri henhla ka nhloko ntwana no bvuma hi lweni mahungu ya misava kusuka kwala dzumba na mina na Ike Ngoveni tata